اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدوک پیرامی قیامت کے نگیادا دم لبا متم ملاکنی ہائربا متم مدودی اسلام سمنگی مین خکتنگ ہورنی اسلام کی وہن تھوکتا پنسی ہنبین بکنا سلیرک لروئی ادوگا قرآن میک خکتنگ ہورنی قرآن بسنبین نبا تلاوت تو بین بکنا سلیرک لروئی مسجد سنگ بلڈنگ سانکرنی ادوگا نماز تک خالی ویکھرگنی دین کے ایمان کے مذاکرات تو بین بکنا سلیرک لروئی اللہ اکبر امائی بیل چے میں چلی ناوسن قیامت کی نقیا حیبت ویرک لبرا ہے نکھلی مرم دین اسی کے سماستا اسلام مین ککتنگ ہورے اسلام کی وہن تھوکتے ہنگ بین نبا اسی کے سماستا کنا سلی سلکترے قرآن اکھوئی دا اولکھریبا لیرکھریبا پیرکھریبا لیریبا میام سنگدوبو تلاوت تو بین نبا کنا سلیترے قرآن سن بین نبا عمل تو بین نبا کنا سلیرکترے ادوگا مسجد سنگ بلڈنگ کیا سارگا لیری ادوب نماز سن بین نبا می سنگ وچلگ لے اللہ تعالیٰ نا اکوئی بو مسجد کی حفاظت تو بھی بو اسنو اسلام کی وہن تھوکتا پنسی ہنگ بنگم ہن بھی بو اسنو قرآن تلاوت تو بنگم ہن بھی بو اسنو مسجد تے چنگا گا دین کی عمل عبادت تو بنگم بگی توفیق پی نبی بو اسنو اللہ نا اکوئی بو افابت تھبو خود مکتو بنگم بگی توفیق پی نبی بو اسنو ویڈیو سے بو اتوب بدو سے یو ہنسی انشاءاللہ.